1:55 a.m. Oh yeah. Kenny so yeah. As you see, I'm proud to be your baby. As long as you my love, I feel alright. Nubyuka mu gitondo ukabona igihu kigiye, uramenya ko izuba rigiye kuva. Nubona umukororombya witambitse mu kirere nta kabuza uramenya ko imvura itakiguye. Gusa niwumva mfashe mikoro uramenya ko ugiye kumenya iby'ubwenge gusa. Mbere na mbere ndagushimiye ufunguye ino video ngo haye ikaze kuri isheni ya Mirror Rwanda tubagezaho amateka y'ibyamamare, ibyegeranyo bicukumbuye n'amakuru agezweho. Njyewe uri kumva nk'ibisanzwe ndi Penuel Muvandimwe. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi channel urasabwa gukora subscribe. Uyu munsi tugiye kuvuga ku mustar Kenny Solo umaze gusohora indirimbo y'agatangaza yise 2 in 1. Ikaba indirimbo yagenewe umugore we bashakanye vuba n'umwana bateganya kwibaruka. By'umwihariko tugiye gusogongera ku mateka y'uyu muhanzi Rusanganwa Norbert wamenyekanye nka Kenny Solo. Nongeye kubaha ikaze mu kiganiro menya cy'uyu munsi. Ibyacu rero ntago bitinda. Nta gihe kinini gishize 1:55 am mwugururiye amarembo. 1:55 am ni kompanyi maze gushinga ibirindiro mu myidagaduro cyane mu gutunganya umuziki no kureberera inyungu z'abahanzi. 2 in 1 niyo ndirimbo ya mbere akoze kuva yagera muri 1:55 am. Kenny Solo nta gihe kinini gishize akoze ubukwe n'umwari w'uburanga bwihariye kuko n'amezi 4 yonyine atangiye indi page y'ubuzima. Kenny Solo ashyize hanze indirimbo itanogeye amatwi gusa ahubwo inogeye n'amaso, kuko wayireba wayirangiza ukongera kuyitangiza uyisubizamo kubera ubwiza bw'aya mashusho. Wenda ushobora kuvuga ngo umuziki wateye imbere n'izindi ziba zifite amashusho meza, ariko reka nkumara impungenge. Ni ikindi gisobanuro cyihariye kuko nimba umutima z'igitabo gishya cy'ubuzima Kenny Solo yatangiye usogongeraho. Iyi ndirimbo yitwa 2 in 1 ni indirimbo yatuye umugore we Kunda Ariane Yvette n'imfura yabo bateganya kwibaruka mu minsi iri imbere, ndetse ikaba ari n'indirimbo irimo uburyohe bw'urukundo yatuye abakundana. Kenny Solo ni izina rimaze gushinga imizi mu mitima y'Abanyarwanda kuva yakwinjira mu muziki by'umwuga ubwo yabarizwaga muri Yemba Voice, itsinda ryatinzemo akaza kwinjira mu gitangaza music cya Bruce Melody. Ubundi amazina yiswe n'ababyeyi ni Rusanganwa Norbert. Kwa 26 Ukuboza 2023 nibwo Kenny Solo yafashe irembo nyuma y'uko yemeye ko afite umukunzi ubwo yavaga muri Canada. Kwa 28 Ugushyingo 2023 akakirwa n'abarimo umukobwa w'ikizongerezi Kunda Ariane wanamushyikirije indabo. Kenny Solo yaje kwambika impeta Kunda mu gikorwa cyakozwe mu ibanga rikomeye. Noneho ku ya 5 Mutarama 2024 basezerana imbere y'amategeko ya Repubulika y'u Rwanda. Gusa nubwo bigoranye kubona umuntu ukurikirana hafi imyidagaduro wavuga ko atazi izina Kenny Solo, ariko si benshi bazi ko ari mu mwaka wa 27 w'amavuko kuko yabonye izuba mu 1997. Ubu twakabaye tutamuzi nk'umunyamuziki ahubwo tumuzi nk'ikirangirire muri ruhago anyeganyeza inshundura zigacika. Twakabaye kuba tumwitega iminota 90 yiruka inyuma y'agapira k'ibiro 5 gusa. Ibyo mbivugiye iki? Ese waruzi ko Kenny Solo yakiniye ikipe ya Kiyovu? Ushobora kuba utarubizi. Mbere yuko atangira umuziki yari umukinnyi w'umupira w'amaguru aho yakinnye mu makipe atandukanye nka Esperance FC, ananyura muri Kiyovu Sport FC. Iyo akomeza uyu mwuga birashoboka ko yari gukinira n'Amavubi cyangwa indi kipe ikomeye yo hanze y'u Rwanda. Kenny Solo yavukiye muri Kigali mu muryango w'abana 3 akaba ubuheta cyangwa umwana wa kabiri. Yize amashuri abanza ku Kabusunzu, ayisumbuye ayasoreza i Musambira. Mu mashuri yisumbuye niho yatangire kujya asubiramo indirimbo z'abandi bahanzi. Nyirarume niwe wamufashije kwinjira muri bande. Yasoreje mu ishuri ry'umuziki ryitwaga Nyundo Music School. Ubwo yigaga muri iri shuri muri 2016 nibwo yahuje na Billy Ruzima
na Moise Mugabo Utsinze batangiza itsinda rya Yemba Voice. Bafatanyije baje gushyira hanze indirimbo zitandukanye nka Turakundana. Ni indirimbo zakunzwe ariko izo bagiye basubiramo cyane cyane za Sauti Sol zarakunzwe kurushaho. Kenny Sol yaje gutangira gukora wenyine, aza kugira amahirwe yo guhuza na Bruce Melody, ikirangire mu muziki nyarwanda, batangira gukorana binyuze mu Gitangaza Music. Aha yari ari kumwe na Juno Kizigenza. Icyo gihe yashyize hanze indirimbo zakunzwe nk'Ikinyafu, Agafire n'izindi. Urugendo rwaje kurangira atangira gukora wenyine, kandi nabwo biramuhira. Ashyira hanze ibihangano byinshi kandi byiza. Hano twavugamo nka Jolly, Forgot, Say My Name n'izindi. Bifite umwihariko utuma ababyumva bongera kwifuza kujya kubyumva. Imwe mu ndirimbo z'uyu muhanzi itagitakaza uburyohe kurusha izindi ni iyitwa Haso. Amaze gukorana n'abahanzi nka Harmonize bahuye muri One More Time, imwe mu ndirimbo zihagazeho mu muziki. Muzo umunyarwanda yaba yarakoranye n'umunyamahanga. Hari kandi Quality yakoranye na Double J wo mu Burundi n'izindi nyinshi. Mu gihe amaze mu muziki nyarwanda agiye yibikaho ibihembo bitandukanye birimo The Best Music Video muri Isango na Muzika Award 2022, Best Male Artist muri Kiss Summer Award 2022, kimwe na Super African Star muri Oda Awards, ibihembo bitangirwa muri Ethiopia. Amaze kandi gutaramira mu migabane itandukanye irimo Afrika, Uburayi ndetse na Amerika. Izindi ndirimbo twavuga za Kenny Sol zakunzwe cyane harimo nk'iyitwa Stronger Than Before. Ibya Kenny Sol reka tubihinira aha, tuzahurire mu biganiro biri imbere. Iyi ni Mira Rwanda nk'ibisanzwe. Igitekerezo cyangwa inyunganizi watwandikira muri comment, ubwo butumwa tukabusangamo. Wifuza kutuvugisha mu rwego rwo kwamamaza, kuduha inkuru cyangwa ubundi bufasha, wanyura kuri izo nimero ziri muri screen yawe. Naho ubutaha mugwiza amashyo, tuzongere guhura amatavuna imitozo. Hasta la vista.